sinenkolo ezinenkulu la ezipatrolayo sonemura sizokugada 24 hours 16 years ngomntwana omncane uthi umntwana una 6 months umthiya nomama akho abosesi bakho abana abantwana wena sonomntwana ufuna ugrade 10 unomntwana uthi umntwana uyagijima bathatha abosesi bakho banjani bona bazindlayela wona uhlakaniphile hayibo asikazukuza la sibizelwe wena uyasizwa ngiyacabanga ukuthi besithi siyamlanda umsana lo mara ke into esicabanga ukuthi nje sina yena uzosikhombisa umfonela khose somkhuza yes ngakuphi yabona kade itosi sescript yakhe yeah awuze bekune funeral lapho phambili nawo ngabe wazi umsana kamawungela lo bathi ngibani mhlophe so bathi ngibani manje semochari yabona emochari no uzosikhombisa sisho siyomkhuza nawo lapho thina hayi asisho nakho size nayo life uyangizwa mthani mthani ungilalela ngisho masuka la sifuna ukuza lapho kuwe sizokukhuza ukuthi it's the last time ukuthi nibonana ngisho uyazi ukuthi wena phela ungabotshwa wena you are very big ukuthi ungahlala already so we reachile 18 years umntwana lona 16 years uthi no umkhuza njani umntwana una 16 years wena already una 18 years ufuna ugrade bani wena ufuna ugrade 10 nawe okay sizokufonela masiza ngapha esayitini lakho sisakhuluma sisakhuza lo angisho ukuthi mngakho ngendlela ositshela ngakhona mngakho sesinyana asikazokudlala angisho asikazokusola usibhizi sikhuzana nawe ngicabanga ukuthi woci angisho ukuthi izofuna ukuba nomntwana yambona umntwana wakho mncane kangangani asikazokubuyela wena manyala into oyenza lawo nambuya ngisabuya ukuthi ngiyamkhuza no sizokuthatha December so asisho samfuna umntwana lo usamfuna umntwana lo then nawufuna kumtshiya njani angitsho uthiza wena ufuna ukuba ngumama umntwana una 16 years ufuna ukuba ngumama wena nje so ufuna ukuba nomntwana okay uba nomntwana umtshile angitsho into bozibuyo ozimakethela yona umtshile umntwana nangu umtshiya nobani nomama akho ngiyakubuza Kel sikhuluma nawo phela thina sokubetha phambi kobo mama akho lapho uyala sakubetha phambi kobo mama akho la ungakholwa amehlo akho asikazokudlala nawe wena Darben sebenzeni sikhambeni naye kose ngikhomba umuntu lo ngoba uzokubaleka umsanyana lokho aye ku camp somvalele ecampini ahlakaniphe umntwana nizamkhulisa sitsho akasafuna isikole ufuna kuba ngumama osemthatha somvalele ecampini ahlakaniphe azazi ukuthi ufunani angitsho ufuna ukukatelela ukuphila angitsho ufuna ukukatelela ukuphila so thina sizokuthatha nje phambi kwabazali bakho sikhamba nawe nithi mama siyamthatha thina kose ku camp angitsho akathi akayisikoleni already sekangumzali bese ngonke simthathe somvalele uyamara nje siyamkhanselisa isikole sitsho akasafuna isikole ufuna ukuba ngumama uyasikhansela isikole awusafuna ukuba sitsho awusafuna isikole angitsho isikole awusafuna sisi uyasifuna isikolo then ke nawufuna isikolo ke kose sibone ukuthi kahle ufuna isikolo sicela ubone incwadi zakhe tu izane incwadi zakhe mara umkhukhu umntwana awayile mama kakhamba ngena kokota ngesimanga sakho umncane uyajabula ngale nto leyo abosesakho badala bangaka lakhuzwa kwelila nepeni umntwana abalazi lakhuzwa kwelila hlaza lingakoletha la uyajabula ungalili wakhuzwa kwelila uwelile nje saphakama ungalili jabula ithi mama ku-right jabula khuluma nawe ngithi wakhuzwa kwelila ngathi unekanyana baba kukhamba ngena la ngesimanga khuluma nawe ngithi wakhuzwa kwelila awubona ukufisela umehla this is the book ulila sikazi yena uyakhombisa ukuthi uhlakaniphile emfundweni angachubekela phambili kahle nangabe nangasemane ayibambe kahle mama nizozijabulisa ngayo emntwaneni nangalisa yonke lento ayenza kwestradeni angizwa yes into sifunda konje siba ukuthi uchange imihwa yakho la ngisho sicela uxolise kumama makho awuzwakali sicela uxolise lephe xolisa kumama Ngiyaxolisa mama. Ngiyazenzile. Nawe baba ngiyaxolisa.
ngikhuluma iqiniso. Uyaxolisa mama, ngiyamuzwa ngisho. Uyatsho ukuthi uzokwenza yonke into la ekhaya Kafule efanele. lezinto ozenzayo ne. Besho. Kafule lezinto ozenzayo la strati. Asikafu ngoba next time masibuya la. Akazi kuba mnandi. Sabuyi njengoba siza. Masibuya la next time. Sizokubetha next time. And we are very serious. Sizokubetha next time. Hlanze yonke lento leyo yenzayo. So mina from now on I think ukuthi sizomonitor mama, sokucheck ukuthi into ayichoko namhlanje singokuxolisa ngokuhamba achiye umntwana ona 6 months or agijima ye-boyfriend ngale minyaka akiyo uzoyiyekela. Nangayekeliko siyatsho ukuthi sizomthatha njengoba nisele nithi nimplanele ukumenzela umnyanya wesintu. Sekuyoba buhlungu ehlangothini lakho uma bekumele uzikhakhazise ngomntwana wakho, ngiyizwelana nawe and ngibuhlungu ngalokho. Akunamzali ongathanda ukuthi athathe umntwana akhe umfaka kubomama, uthola ukuthi already ngeminyaka eyi-16 sekanomntwana. Sizwa ubuhlungu and begodwa sizwelana nawo kakhulu. Siyakuthembisa ukuthi ibe sifundo and ngicabanga ukuthi izoba kusifundo kuwabanye ukuthi kubalulekile ukuthi uconcentrate. Uyabona ukuthi uphucuma mama, bayakuthanda abazali bakho, uyazwa, ukuze bakubizele ihelebho ukuthi bayabona ukuthi bazokuluza ngendlela bebangafuni ngakhona. Akusimnandi ukuthi